Okay, we're back. I just switch on Manong June together with John Mark. Dala nga po, Adakamanen. Heard over 97.7 Sweet Radio Santiago City and simulcast of our Facebook accounts. Ko na nakatato, di ba? JM Pastor, For Decade Duo, page Duo. And Apo Ado pa iti-share sita. So for those who are watching, good afternoon kada kayo po. Filipinos, Ilocanos all over the world. Kaya once again, happy Mother's Day to all. Kaya nagiti pangablaaw ko na hi po. Greet ko nga po best friend ko na nanalo sa katatapos lamang na Queen Isabella 2018. Zane Ann Padilla Parel from Nagilian. Isabella, proud na proud kami sa iyo, best. Bilang kabarangay mo, good luck sa next pageant mo. Miss Millennial Philippines na i-represent mo ang Isabella. Good luck, best. Proud Nagilianos and Nagilianas. Thanks, DJ. It's me, Girla ng Pan de Norte Bread House. Hanapay ko na nata. From Brenda Rack. Love this 4-decade duo. Mabuhay. Watching from Austria. Kunamat ni Annabel Balbin. Kablakak man manong ni Inang. Happy Mother's Day. Kat amin nga... Ano ta? Ag-Fsta. Kung ano naman? Ag-Fsta. Nang nangruna kada kami. Nga taga Yeban Norte. Happy Fiesta. Ag-Fiesta tagayam. Kablakak mamat ni nanay ko. Happy Mother's Day. Agraman amin nga inang. Kapadak from Thelma Ruiz. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Idol ko po kayo. I am watching from Riyadh, Saudi Arabia, from Weng Castillo. And of course, good afternoon po sa inyo. Pakigalit nga po all mothers in the world. Pakibati na rin po lahat kami dito sa Nieto, Batal, Santiago City. And good luck for tomorrow's barangay elections. Okay nga po. Good luck din po kada kita amin na nagkakayim ang kandidato kat sabay lang kumata no bilang man tahan kayo pagasatan kat mabalin nyo na ito text-servita barangay, di ba? As an ordinary citizen, damat po ito responsibilidad mo nga sumurot iti paganurutan iti barangay. Okay, simple things nga mabalin mong maitulong ti barangay say for instance sagati contributions and mabalimbat nga gaputi pa nagaya mo ti barangay kat ikap kalatag daldalos kalatag malmalam dita parparaangan ti makin paraangan o renohang ka nga nangabak. Kayam day kasjay? Ana? No, sparing at nahang ka mangabak, di ba? To show nga si kakat talaga concern ti barangay akat dalos kalatag ti paraangan ti makin paraangan. Just to show nga you are supporting the barangay. Anyway, just kidding. Tekonakon, you can still serve o reno niya ti kasasaad mo ti ba nagbiag. Okay. Birthday dyan anak ko, Bill John Adrian Almirol, Sabado. Pakigreet. And of course, happy Mother's Day king ka kabsat kabagay sa Minda Almerol timawag nila kay mo ta ape kanu ta wanti sounds miti Facebook tatay ket gapo ta patalastas tigay namot ng kagsasao kami or patalastas. Anyway, from your husband Dr. Adriano Ganda Sabado nga aday ti manok na San Sebastian kaya nang mga bak ni kasinsin na amoy latan no sino data kada kayo nga taga San Sebastian ay kat orayan ni Dr. Adriano Sabado. Orayan nyo. Kuna na dati nag-text ito Christian Ponayok, itiram J. Kumpare Manong. Ano naman? Ken Sokisok, CJ from Taichung, Taiwan. Tapos dito yung text message ko. Kuna na, pabatibok, madamadang ngagmekin apo kapitan. Hehe, God bless. Kuna na. From Marvin Concepcion, iti Kabulay, Santiago City. Okay. May sangat kaya nga kapitan ni father na. Anang bangaloy kakabsat, kablaw man nagitoy karubaka, Suda Anjet, Edward Dalmas, baby, manang ana manang Ellen, manong Junior, Ningning, kablaw mo at anak ko, Suda Tony, Margie, Ken Laika, Ken Kastama nila kay Kon, iso ni Sunny Orbilio alias Kamat. Wan gayam, kablaw mamma, gitoy tumaray nga kagawad, isuda blank blank, and kumari blank blank, request kumanda tayo Sokisok. Salamat ko na aso nga kami apo mabaling gibaga itinagan natata nalpasan iti panagkakampanya ngarod kadag itinagan na kuno nanang apo nga haan na unay kayat iti nagbanagan iti bagida gapo iti kaimas iti makan tanagbalindamutan nga 50 kilos pangato dito nga sunata kat para kada kayo. Piliyekto tay napintas, piliyekto datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isuntot sinyo
senyorita, biyak ng today kasladon niya. Amin nga oras ko ket bukwana, pagserbian nag-agluto aglaba. Ipay kunto amin adungok, ayaten nagtuti na palalo. Oray kasla grupo pa akabalyo, imbagla sapsaplita klatigo. No dinto pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na. Akas lanto mantay agel-gel, lupot imaladaga. No natanto adua bilang ti agkagasat, namnamain biyak ko di kanto pulos agrigat kaniyak. Di kantulong daang wano aglading ito'y denak. Tanak mo la ilo to'y sinangal tanga ayat. Good PM, Sir June. At Sarah, magpakibati po kami dito sa Paredes de Fonquerino. Sa nanay ko po, Happy Mother's Day. Nanay Feli Joy Nicolas. Sa dalawa ko pong Madam Doña Nicolas at Madam Linang Nicolas. Sa kuya ko po, Arnold Nicolas. Macho Guapito na pakiplay po yung Galdong Suave. No datanto adwa bilang ti agkagasat, namnama imbiyag ko di kanto pulos agrigat kanyak. Di kantulong daang wano aglading ito'y denak. Tanap tuan la ilo to'y sinangal tanga ayat. No siyak to ti agayat, piliyek to tay napintas, piliyek to datay balkat, ay nalaing nga manak. Isuntot senyorita, biyak ng today kasladon niya. Amin nga oras ko ket kukwana, pagserbian nag-agluto aglaba. Ipay kunto amin adungok, ayaten nagtuti na palalo. Uray kasla grupo pa akabalyo, imbagla sapsaplita klatigo. No dinto pa'y lamang rik na, gilgilik to pa'y tibilbil na. Akas lanto mantay agel-gel, lupot ti maladaga. Akas lanto mantay agel-gel, lupot ti maladaga. Manong kablaawam man ti family Mateo ti Purok 2 Barangay Sinili. Kablaawam damanang ko Joanne Josel, Judy Ann, pati jay kanakak nga sulpang iso ni Jorens to inang kablaaw. Jerwin Mateo, manong kanta nyo man na jay tumeng ko na. Tumeng, hindi kayo hindi Facebook level. Pakablaaw man manong ni boss ko nga makaturturog. Nga ni Boss Ramiro Martinez. Ha ha ha. Mabuhay kayo manong from Annabel Balbin. Nako, ninsa mo at Municipal Disaster Coordinating Executive Assistant data agsasaon. Apay ya? Okay, ni sir nga anya tinakan. Ni sir nga Cristobal. Okay, maong tanraman dito. Watching from Oman, from Angelina Sagsagat. Diyos ko, nagpino nga tadaytan. Handla nga namin sa nga nasagat. Sagsagat. Parekas man jay kape, kin alibot. Wow. Good afternoon, Kuya Jun. Kung naman dito, ken dyan makablaawa mati Happy Mother's Day. Kada mamang Berling, Ami, Orpia, Amelin Junicio, Maxima Melchor, Michelle Pardela, Emiro de Ros, Almira Nestor, Consolacion Villanueva, Connie Joy, Di Guzman, Ligaya Aracuel, Joy Aracuel, Pati, Kabe, ken amin nga mothers. Terry Carte Norte. Greetings from Annabelia Dionisio. Can request ko man Jai Halsema. Thank you Halsema, Auditimit. so much. Get as requested. Okay, we're going to do this piece. Kuya Jun, ating GM para kasi man tayo sabon dedicated to FDD Hong Kong chapter. From Lani Quinto. Kung naman ni Auntie Linda Passion. Na-miss ko na kayo, Kuya Jun and GM. Ilang weeks hindi ko kayo nakita sa live. Na-miss ko mga kanta nyo. Kagamin nante. YouTube live 10 minutes ka. Hindi ako makapasok sa YouTube. Watching from Kuwait. And Happy Mother's Day sa lahat ng nanay tulad ko. Okay, medyo marigata na ang agbasat din. Nakatado balong. Kasi ka nagpresenta ng agbasa dito. Okay, great ko man. Amin nga taga Ditaliw. Pakiplay yung man. Disconfidence Video Mel. Thanks you. Happy Mom's Day ko na ako delete ka talaga. Masabal ko tayo delete. And tapno ma-filter to tagijay simali iti pa-contest ha. So, iti Mother's Day pa-contest ha. Ano man yung balong?
Asong bata nyo lang po iti napatag nga damag mi ket kunami anyati pagayatan ni nanang mo nga naglab singam kan kasanom nga inagasan daytoy iti answer SCO apo i-text nyo lang dito official text line tayo 0915-071-3686. and you'll have a chance to win 300, 200 and 100 peso load for the first, second and third prize. Ngaro Jack naglapas si Adal kan ayat na kat nagrebelde ak ta inungungtan na ngamin ni inak nga naanos manakaawat ket inawat nak na amiris ko tibidut ko ta iti naidumduma awan ti umartap ti ayat na di ba from STNA Lagitao Family Aurora West Difun Quirino. So dito ti may sapay apong nga contestant tayo ikwarto damdama dito dapat nagkablaw dito. Hello. Okay. Hello to all the Simangan family in Santiago and Jones Isabella watching from San Francisco, California. Happy Mother's Day to all moms there from Norlin Peterson. Kanaman ni Jemima Ruby Marcelo Padillo. Kablaok man mga manong agitoy kakagagat ka nagkakapintas ngayon inang dito'y pagrangayan lalo da Mama Ambeth Padillo, Mama Baby Lanal, Nanay Marga Tabbal, Inang Trining, kan Inang Ida. Happy Mother's Day to all mamshies. Ni Ate Maumat, kuna na hello Tito Pongek and Lolo June from Bem kano. Okay, hello Hi Bem. Hindi ka ba uwi? Good PM Karubas, lalo na kanya yung mga idol. Kuya Jun, kana ading JM. Happy Mother's Day kada tayo amin nga inang around the globe watching from Hong Kong from LC Bergonia. And good afternoon karuba anya te perminti pudo no te panawan nan imbag lakit din ta. Da kayo nga mang palpalam may istilubong nagmayat nga ding kaya nating tasunata yo request ko man dati election karuba agiyamanak from 5504 ngaro day damo nga request apo nga halsema dato yan apo isagot min kada kayo. Say kantina, sing igid di kalsada, sin bandara ed halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. Ad-ado'y mang aram, kabaro ay gogo ako, pagdaamin formado. Watak pa'y wat kumidkid puya, o watak pa'y iit ko, balasang ay naamo. Naagdagsan mo kako, nanabagsan kiday ko. Dagaw pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikila. Okay, good PM Kuya June and Ama. Kagrit ko man namin nga ngayangay. Dito ayan may ngamang kumbaga tinagandan. Dito kagkagawat king kakapitan. Kuya request ko man tay kanta nga eleksyon. Isagot ko amin nga ngayangay. Dito Banuar Cabarrugis Quirino. To'y nagkablao. Gayam yo Carolina Tolentino ti Banuar Cabarrugis Quirino. Kaya ko matan. Happy Mother's Day kiniinang ko. Iso ni Gloria Fernandez. Mami, happy Mother's Day kanyayo. And the rest of mom in this world. I love you so much, Konana. Pinmatong sinlawisaan, inaw at nan botelya, labon siyan din pusag na. Dadak ko digayang gangko, kaman magtatsan yas ko, tanumalian maitukdo. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Dugo pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awat, yapuyong ay man kikilat. Naagdagsan mo katko, nanabagsan kiday ko. Dugo pa'y isang inilak, sexy ay panag-aw-awat, yapuyong ay man kikilat.
And here's another contestant ko na nagot BM Kuya Jun ken Kuya John Mark. Para kanya kat ti ammo ni inang ko kat awan ti makaadal. Di 14 nga anak na. Ngam gapo ti anos ken nga tarigagay na. Ay ken ti narigagayak ti nagturpos ket gapo ta nalpas ko ti degree. Aglip-lipyas ti ragsak dananan ko. Okay, from Julius iti Santiago City. That's another contestant. Ngam amo ti naglabsingan nga kuno na. So, Ajay mother na, ati amo na awan ti makalpas ng anak na, but then he tried his best. Kaya jayan nga na paragsak na tinanay na. Anyway, another greetings, magandang hapon po, Manong June. Binabati ko nga po ng Happy Mother's Day kay Ate Lita at ang aking biyanan. Ano po, from 4039. Dito naman sa Facebook Live, Good PM DJ, kanta nyo man dito kung ma'am, apinalkang, tayo greet taman. Ti amin nga, inati pagtayangan nga awan labas from Wilson Vite. Inang Rosa Pai, Nanay Arceli, nga agdingdingeg kami dito Kubo-Kubo from Jemima Padillo. Good PM po sa lahat, lalo na sa mga nanay na katulad ko. Happy Mother's Day from Teresa Cabuyadao. Okay, and good PM mga idol. Greet ko man, to'y ulitig ko nga nabaa ka nun, nga baro ta nakalimbang samitik kinalalakinan pakiplayman tayo sirok ti pandaling. Salamat from Team Palyado Riders. Palyado talaga. Iti Ifugao. Ayan, tatay Ifugao, tatay Kirino, di kamo ti talagang address na tinga kapsat tayo. Dapat ito'y. Watching from Makati City from Edis Diose, siguro. Manong kabla ako mat amin nga taga Pagoda Hotel to'y Hawaii from Grace Arellano. Kung naman ni Famaris Malam now, good PM kablawak man amin nga nanay nga kaskanyag dito Barangay Union Kawayan, ti Happy Mother's Day, especially kini inang ko Marilyn Ramil, kentay dua nga manang ko Damayla Edralin, kini Olga Ramil. Thank you po from Famaris Malam now. Permi nga nakadato ti greetings, medyo agkisetan salamat di may sa dito yan. Una na, pakikablaman apo nila kay ko nga agap-kape. Tinganal daw ni Rodel Bautista kan digyan nak minga ni Nina Chianya Joy kani Wenji. Thank you and more power. Okay. Dapat mabalin dito ay. Agpaspasensyan basit sobran iti text message apo kat agdilitak ti orihan ko pa nabasbasa tadagay lang apo sumali iti inak ibati dito yung text message. For the meantime, hingga nagisiskanak iti messages balong as per request the song called Sabon arami man ti kalalay na paglabotabo man aming radyo ito. Go ahead. Nagmayat ti ubrat no kastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayang sabon na kaganganas ganasig unay ti agsapon amin nga abot ko kenlik kaong sabon at pay daytoy agong dagitoy kikitin at idurun-durun sabon at pay daytoy kibong sabay kirpusig ken pusoong sabon akpay, tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas, tiyag digus agay ayak, iti sabon aglaluno iyaradong ipababa, ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka.
nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tang amin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasig unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin nag-idurun-durun sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiyag digus agay ayam iti sabon aglalon no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat ti agdigus lutay sabon ti igus-gusugus tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglalo no peke-pekel kadagiti mas masel agket ka nga kasla ag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka Okay, ng Bangal daw sir. Pakikablawan nyo man ni Ma'am Jocelyn at Ma'am Gisan. The Happy Mother's Day. Mama from Esperanza Sanchez. And I dapat the message request. Krisa May Bartolome says here. Ng Bangal malam yung manong June kina John Mark. Kablawan man di nanang ko. Naglaba. Nga kakalpas lang nagsalapay ti lupot request ko man dati sirok ti pandeling agyamanak from Krisa May ti nagasikan Santiago City. And here's another one. Jimmy Santiago do says here ng bag nga malam yung manong June pa-request man dati kanta nga sukisok sagot ko man kati kito'y dumdumngeg dito San Agustin Barangay Masaya Sur Purok 7 adu kami nga dumdumngeg manong siyak ni Jim manong salamat from Jimmy Santiago do. Good PM Idol, pabati naman po kami dito sa United Doctors Animal Clinic kay Mac Ray, Doc Bing, Boss Mar, Dr. Brian at Sita, Kuya Noel at kay Tito Cards at si ako, JJ. Thanks and more power sa inyo. Ayan, dan to discount mo so marunong agbisita ni Flavi di Giant. Nagpa-inject ni Flavi. Okay na bang malim yung June and GM good kuman amin nga inna ti Happy Mother's Day naroon na kiniinang etring kastamot ti may isang nga bagat ko iso ni Nanay Loleng any song can do agyaman naklaunay from Kuyang Nonet. Ayan and dagiti linya tayo official text line tayo apo permi nga namnam sa kan iti greetings. I don't know how to take care of this. Okay, good afternoon sweet DJ. Pati nyo nga po yung nanay ko na si Crescencia Besa. Happy Mother's Day. Ipag-greet din po ako sa anak ko, si Apple at yung asawa ko na si Noel. Pa-play po ng sakripisyo. It's me, Bernadette from Balinto Catholic. Thank you so much. And dito yung I have Facebook to delete Live. this. Nakatadulo na yun. And watching from Baguio City from Joa Olarte. Kanaman ni Gina Valmores. Good PM Manong and ading Mac. Naimbangal daw yung Happy Mother's Day to all mother. Happy Mother's Day po sa mga mother sa buong mundo watching here in Abu Dhabi from Tessie Fontanilla.
Mga DJ nga no siya klaamay sa awante pag kun akti kanang bagdananang tauray no kasatnot kinasulpang ko idubingak na paragsak mimot idin tay sunantay na idalit ko na naman. Awang ka dito, anak request kanya, request ko man dito, Dancing in the Dark manong June. Kunan. Dancing in the Dark. Baka sa bali dito, request na. Kas latin Idol pwede mag-request yung song na perfect. Isa dyan, di ba? Jelly Agkawili. And sa lahat po ng nanay, Happy Mother's Day. Dancing in the Dark. Kuya pa shoutout Manda, Ate Charity Lianes, Ate Venus Mindaros, Ate Sonia Santiago. Happy Mother's Day sa inyo, mga ate. Love lots from Hong Kong. Thanks kuya from Ate Ella Banadero. Pag-read man Happy Mother's Day. Ken bakot ko. From Barangay Captain Gigi guys ng boy of Pagrangayan Ramon Isabela. Okay. Kablawak man pa iti Happy Mother's Day dagitay kasin ko. Jay Las Vegas from Grace Hawaii. Las Vegas. Gusto nga buy-buyaan kayo. No kanta kayo kasla tatamanan manong. Tatagayam ko na. Okay, kamusta kayong kaaruba? June kan JM Happy Mother's Day ti amin ngayon nakablawan man ni nanay kong adda na buwan ni nanay Meli kaduana ni mama nang kong ani Jane ken tatay kong ani Melchor nga madamanga mangmangan agyaman kanya yung manong June and JM to'y nagsarita Elizabeth. Apo ba? Asapay nag-request tuwa tamit at tayo. Oo, ay talaga. Ate Ella. So, para kasman ka rin pa dyan, sir matang nagan na. DJ kablaawak man ni mamang ko nga ni Mary Grace, lolang ko Alejandria Pilotin, Concepcion Pilotin, ken nanang ko nga Viole Arellano, ken katugang nga ni Luz Pescador. It's me, Richelle Pilotin here at Honolulu, Hawaii. Ulawak sa tikin ato Mildred. Agor ka, kiseta nga talaga. Agos pasensya na ako. Hi, watching from Tokyo, Japan. Mapirdi mo itong programa. Puro mo at greetings. Sige, kanta ta. Tatabay. Para ka digiti. At tatwa, anak riri, onek pampasahero, ajip ni, taatakan payot amati, idiyag din na dua atami, dagitoy ti agririri, ang naganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, ag pinabasol anabangsit. Nagpingit to'y dua atami, na bakit rambol onek ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, papan agripiri. Titamet, anak ibiyang tay konduktor, nga ang abos sa topol, nangisip na iramraman pa'y anapisit. Taimet pasahero, atindera, Maria tungiip, tinagan na, sangsangitan na tayla, kung nakamatis pariya na tugawan na. Iti panagtalupisak na, kasla ubing amalataga, ingkusay-kusay na sa kana nagloka, isjay pantiling na. Kaputa di makaanawa, typing i-driver da, ipayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isip. Inagaw met tay tindera, tay palsiit akunada, bimbala na kamatis pariya, kasla bulintik intirator na. MX4 at dadua anak riri onek pampasahero a jeepney taatay kan payod amadi nagden na dua atami dahitoy ti agririri ang naganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit ag pinabasol anabangsit nagpingit kay dua atami na bakit rambol onek ti jeepney nagpreno ti driver atin itapnon mapan agripiri titamet anak ibiyang tay konduktor nga ang
Tapos sa tupol, nangisip ni ramraman pa'y anapisit. Kaputa di makaanawa, tayo ting i-adrive berda. Impayawat na tayo palsiit, kini kon doktor na ang isip. Ginagawit tayo tindera, tayo palsiit amunada. Imbala na kamatis pariya, kasla bulintik intirador na. Nagsardeng di apa, gabugin tindira amaria. Nagsardeng di apa, gabugin tungiin amaria. Tapi kasi nga talagaan, Diyos ko kita man laang no election time talaga nga tumugargar ti boses ti kinaado ti pagkaangkansyonan nga ponsyonan nga pakaisup-suputan pa yan tinadumado mga makan. Data nga rod ni amak nga kinamanaw. Just kidding, awan, actually awan. Okay nga rod, na imbagal daw Kuya Jun, kablawa man ibagod ko nga ni Cherry Ann, kan putot ko nga David, ken Isa. Madama kami nga dumugumag dita, request ko mo dati arapaap. Thanks, agyaman nagayam, dinted mo nga CD, kanya Kuya, kay kayat ni bagod ko nga ipatpatugtog. Oy, greetings from dato'y naisip nga puliseo, Segfred Segundo. Nga rod. Watching from Vienna, Austria, from Brenda Rack. Okay, kung na natin may sapay contestant tayo so for Decade Duo Hong Kong chapter listen. Siyak manong naglabsingak kaninanang ko kat nasapa ang nag-asawa. Kat adagura na kanyak, ini nagawit ak nagapobrod. Kat nakita kami inarakop ko kat naikamot tigura na kanyak manong. Okay, from 2974, 54 data apong contest. May sabi yung contestant ko na tinaglabsingak nga madiginusto ti nakati makitong-tong itak talaga nga puor ti kararwana ti sugador tauray la naglapitog to'y gurong ko. Sinanotanak wayway tinuang manipo diti madikpulusin inulit iso nga nakaadalakkat itatan may sa akon nga maestron from Rodel o Miranda iti Saguday Quirino o kita manlaang. Okay, so watch out FDD Hong Kong chapter dagiti contestant tayo. Puta aping amin ta makitungit ka kiti naganak ka sosyal no napangkong no nagmajong kasino kasi ko no tungit ka talag igit Okay, good pa manong June Kenji ang pagkakantay man dito sibot-sibot dito kami kanila kayo ko nakikinig sa inyo. Happy Mother's Day sa mga kabwa ko nanay. More power sa inyo. Thanks from Annalisa of Ranyag Ramon kaya mga Ranyag High School. Anak ko na nata. Good morning mga idol, watching from Bahrain, from Sympathy, Monte Claro. Naga na Sympathy. Mas lamaki. Marang request man GSM Blue. Thanks from Des Viv. Kano naman? DJ kabla ko man ni Nanay Tess kan ni Mama Ami. Ti Happy Mother's Day. God bless your station. Kano naman? From Lori Magalong. What's that? Okay nga rod, as Mother's Day special, ulitin may apo, dati pa contest may basit, 300, 200, 100 lang apo iti premyo, basit laang pero dakkel apo, nga banag para kadagiti adumdum nga kita balayadan. Aside from listening, enjoying our songs, dapat chance sayo apo nga karon iti load 300 pesos, 200 and 100, iti makaitad iti nasaya atasong bat, nga talaga mga makapuspus ti puso. So our question for today is, anya ti pagayatan kayang. Madi man laki mo. Madi makita din anya ti pagayatan ni nanang mo ang naglabsingam ken kasatnom nga inagasan dito. Text your messages to 0915-071-13686. Ulit. Sigaman lang yan, hindi pumasa tayo. 0915-071-3686. Nga ro, dati sunatang sumaron na po, may paay, kini Manang Luleng, Manang Daisy, ken aminan nga mothers, ita Villa Carmen, Ramon Isabela, apo, nga agay ayat, iti familia na. Okay? Kasla kinibagat ko, di ba? Ni Nanay Mo Lourdes, and to all mothers, Manang Kojina, Daydi nanay ko, yan. And everybody, apo, nga nanay, nga nagay aywan, nga nabayag, kadagiti ang anak na.
to do as I please. I owe everything I have to you, Mother, sweet mother of mine. Mother of mine, when I was young, you showed me the right way. Things had to be done. Without your love, where would I be? Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight, all of my own. I'd like to give you what you gave to me, Mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight, all of my own. I like to give you what you gave to me, Mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of mine. Okay, it's 48 minutes past the hour of 1. Kahit madama kayo itong dumagapot yung programa na Paul 1. At na kami manen, hindi lang nga po kasamitan na radio station the entire Cagayan Valley. Kahit malarimana pong agdildilit ni John Mark kada kiti mensahe sa apong hanga kasali iti promo tatangal daw tatangal oras. Iso nga pagpaspasensya nyo apo. Ta masapol mi nga screen nga nasaya at kiti entries ta for our Mother's Day special. And we're asking ano niya ti kayat ni mother mo nga naglagpsingam ngem and how you treated it no kasanong nga inagasan da ito nga di na nagustuhanan ni nanay mo. And text your answer to our official text line 0915-071-3686 for a chance to win 300 peso load, 200 peso load, and 100 peso load courtesy of 4 Decade Duo Hong Kong chapter Apo. Okay, and here's another one. Ay awan pa hampang entry. Good afternoon Manong Jun. Kablawan man da kami dito Plaridel nga mga aghalo-halo habang titinga giti kan tayo. It's me JB. Pa-request Manong da jay sukisak ko na na. Okay.
Kablaak man ni mother ko ti Happy Mother's Day. Ken J. Katugang at ni Nanang Susan from Athens, Greece. From J. Dohen. Isgera. Okay, huli kuya, request ko man na alas 3 si Parbangon. When gayam, kuya, greet ko man ni mother ko ti Happy Mother's Day. Ni Lydia Fabros, it's me kuya, Norma Bermudez, Tisibu, San Isidro, Isabela. Norma Bermudez. Thank you so much. Okay. Kung naman ni Raymart Saet, kablawak man ni nanay ko Amarisa, kanagidya amin nga inna, kanagidya taga San Agustin, Isabela, from Raymart Saet. Watching from Solot, San Juan. Ano naman? Ilocos Sur. Sir, oray, i-request ko, sir, no, dagasat ko, di pakuloyo, kan iti number ko. Ano naman? Wilson Vite. Iti lang nga po official text line, di mo ba nito yung pag-send na iti answers. Ay, nalaka nga i-consolidate. So, i-text nyo lang nga po. Dito ay 0915-071-3686 na kita answers yo. Kaya summing up those answers, apo, nga mabalin tayo nga isali. Our first contestant ko na kung naninanang ko, sanak pa nga agas asawa ta ubingak pay. Ta 20 alang titawang ko ngam linapsing ko nga may nakita na di apo na kanyakat na agasan ti ungot na. Yan the first contestant tayo. Kahit kung nanapit ito may kadwa, hindi nag-shift na ti course ko nga haan na mo. Di na matanggap, hindi umuna. Pero linalay nga kan insight ko tinagadal hanggang natanggap na matlaan. From Gio of Quirino, that's our second. And our third contestant balong, si Kamantag number. Idi Jack, maipaayan ti apo ko na gaputa, may saak adar na. Dito ti may kaalukat. Ngam pinilit ko, tinagbalin a Superman, tapno maagasak lang ti sakit tinakam na. Kat ita permitiragsak na tadatalong apo ko na ni Jaime ti San Isidro Isabela. Please don't air my number. Kuna namat. Okay, and our fourth contestant, idi nagtalaw nak ije balay mi tahang kami agkasunduan kinikabsat ko hanggang natay ni tatang mi sa kami laan namiris nga kakabsat kami latagayam uri anya ti mangyari tatagat na ragsak kami a pamilya from John of City of Ilagan. Please don't air my number. Thank you. Of course, we will not air your number. Ayan. Kat may sapay. Anang fifth contestant ba lang? Fifth, apo karuba ato iti makunak ti papromo yo. Iti pagayatan ni nanay ko nga madik na itad kat garod iti kasasaad ko nga nalamboth alalaki. Kayat nang agasawa ak nga madik maikarikan niya na nga pagustuak tawan rik nak ti babae. Kas subalit na kat adda aklatta iti din na idainan ko kantatang ko ngamang banbantay ti kasasaad dakas panaglabas ti panawen ket bumakat kan lumakaydan. Okay, from Dion kunana dayjay. Okay. So dagita pa lang nga po ti first set of contestant tayo dapay apo. Jak naglepas si Adal kaya't nambat nagrebelde ak inoong tanda ngamin idi ti inak ngam nga naanos ko na nabat man nakaawat ket inawat nak naamiris ko ti bidut ko ta iti naidumduma awan ti umartap ti ayat. Okay, from Estina ano nga Esana Lagitao Family Aurora West Difun Quirino. Okay, 709 ko na ka. Dapay. Awan, madikmat nga malito ka mang basa palung. Kita. Mami na kita ka nag-text da kita. Okay. Ate pe may sagot pi anjun ken Kuya Mark para kanya kat ti ammo ni inang ko kat awan ti makaadal di 14 anak na ngam gaputi anos kat tinari gagayak tinagtorpus kat gaputi nalpas ko matidigrikon aglalapyas matitiragsat ni anang kon. Okay, from Julius of Santiago City. And here's another one. Siyak manong naglapsi nga ka manong kajaya nasapan ang nagasawa kat adagura na kanyak idinagawid at nagapa-abroad kat nakita kami inarakop ko kat naikatiguranan kanyak manong from 2954. So dagita po ti kasali di promo tayo no sino ti kapintasan to ti sungbat isunti mga bak iti 300, 200 and 100 peso loads. Okay, so we're giving you now our last piece for our second set.
As requested. As requested. Dito yan, alas 3 Parbangon. Damangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmo samit sa miweng ni ayat may sa papel na sirayan tasibay mo kakunana ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuso siyak tagrayo ken ka ngaminawan kapadpadam nga dakaunggak awan makabulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadam nga dakaunggak awan makapulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagid tapuson siyak tagrayo ken ka ngamin awan kapatpadam nga dakaunggak awan makabulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadam nga dakaunggak awan makapulod nga dakad tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko Okay nga rod karo ba? Dito ka nagpatinggat yung may kadua pa sa programa. May katagsubli kami kalpasahan tiya sa magmamano nga palagip.